Timu ya Kitara esinjire ekikopo kya Stanbic Uganda Cup habw'omwaka ogw'2026 bwanyuma y'okusinga ya Sports Club Villa goal 2 ahari 1 kandi ayitungira n'omwanya mu kushamba mu kikopo ekya timu eza Africa ekya CAF Confederation Cup. Eki kibasize kuba nkiteeka timu ya Kitara omu mwanya gwa kabiri ogukuratine erikusinga ekikopo eki omu myaka 3. Omugambaho n'abahagizi ba timu egi bwanyuma y'okuheebwa ekikopo eki akishayi kya Royals Park omuri Butema omuri Hoima District. Presidenti wa timu egi Deo Kasozi agizire ngu obwahati nibenda kutunga abashambe b'omutano nka Abdul Karim Watambara kuruga mu timu ya Vipers hamwe n'abazaani aba Sports Club Villa kandi na KCCA kubasa kunyweza kurungi timu yabo. Kuba nituongera mu department zikwawukana, for example department ya goalkeeping ejja kuba ne beefing up nitufuna abasambi bakwawukana, tujja kutagetinga abasambi kuruga mu timu ez'amaani, tujja kutagetinga Vipers, KCCA, Villa kuyamu abasambi abajja kujja kutuyamba kila mununka Villa na KCCA zitagenzere. Kasozi agizire ngu nka timu bariyo nibaganiraho n'akakiiko ka National Council of Sports okubeikiriza kutayisa empira eya CAF Confederations Cup omu kishayi ekya Hoima City Stadium. Exactly at Hoima Stadium kino ejja kuba nka kasiki ka African Cup of Nations okutwa hostinga omupira gwaitu kino kunira kwa amaani gw'ekisaawe kino kijja kubaho kandi kujja kusobola kwosingiramu omupira guno. Tusazireho nka tiimu kutandika essomero lya tiimu kandi essomero lino tujja kuba tubarangira ibara lyayo nangeri liratandika okutandika academy hati ezetongoire kurungi niko etimu esobole kufuna omusingi gw'amaani kandi esobole outmarting etimu zindi eza Buganda okuba kurora tuteiremu kataito bali twaziteera. Kasozi arangirire ngu timu yabo yaherize kurangirira ku erikwija kugura basi y'abahagizi hamwe na neya timu ahabwo kubatwara omu majingo ag'emyaka 3. Basi abahagizi tujja kusobola gigura butwala tumazire ku hostinga game yaitu ya Africa ya Confederation tujja kuba tutandika orugendo rwogura basi eyo baitu tukwenda kuongeramu ebintu by'okulibata mu bahagizi, so tujja kuba tufunayo na taxis, tufunayo na vans, so Kitara ne efokere kimu brand ya amaani ngeri tujja n'okiteeka essomero n'ebintu ebindi, so abantu bamanye ngu hati bajja kutandika kulibatira ebintu ebikusinga biri bya club baitu nibo nibabirolera na club tukwenda gigulira basi empyaka. Gasha kwa Gad asaba ahabwa Tayari West.